There are 4 types of listening style. The first one is people-oriented. What do we mean by people-oriented? Normally when we speak with others, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, selalunya kita melihat dulu sama ada kita serasi jiwa kita dengan orang itu ataupun tidak. In normal situation, when we feel that others have similar personality, similar character, similar traits with us, we tend to do communication. So this is what we call people-oriented type of listening. Kalau orang itu kita lihat tidak sama dengan karakter kita, kita tidak berminat untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau dia ada persamaan, for example macam saya ni, you all pun mungkin tahu saya ni fan Manchester United. So kalau saya bercerita pasal bola ni, saya kena tengok dulu geng-geng yang saya mau bercakap ni, geng-geng Liverpool kah, Manchester City kah, ataupun Chelsea kah. Dulu ini tim Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, ini tim-tim dulu yang selalu kalau EPL, English Premier League, inilah tim yang akan pergi semi-final. Tapi sekarang ni banyak tim-tim EPL ni yang dulu bottom sekarang sudah top-top, seperti Leicester, Fulham, West Bromwich Albion, apa lagi, apa tu yang kumpulan pasukan tebuan tu, Newcastle kan? Brentford. Brentford, betul. Hebat lah si Irsyad ni. Memang you apa tim Irsyad? Chelsea ni zaman Russian yang jadi manager dia kuat, Abramovich, kan? Itu zaman si Abramovich tu Chelsea selalu pergi final. And then similar with MU lah, tapi MU sekarang nombor 13. Saya kalau main bola, jersey saya nombor 13. Memang kena lah saya peminat MU. But my point ialah, normally when we want to communicate with people, we try to find similarity first. Only then we communicate with people. So if that is the case, then we are people-oriented. The second listening type ialah content-oriented. Content-oriented ni adalah orang yang suka dalam kumpulan yang selalu berdebate, sebab mereka mempunyai banyak ideas. So orang-orang yang begini ni, dia akan suka duduk mendengar orang yang banyak ideas. Macam kamu ni sekarang ni adalah content oriented. Bila kamu tahu Dr. Jack mau buat kelas ini malam, Dr. Jack ni suka bercerita, Dr. Jack ni banyak konten, jadi kamu pun hadirlah malam ini. Harap-harap begitulah. So you all are content oriented. Doesn't mean yang tak hadir hari ini bukan content oriented ya. Saya ni kalau sharing dengan student ni, saya memang banyak menggunakan practical experience, pengalaman dulu ya, about the content oriented. I still remember when I went to USA, I did my degree. My degree is Bachelor of Science in Public Administration. I did my degree in West Texas A&M. That was in 1988. Yeah, 1988. I was in my first year, freshman dipanggil kami di US dulu. Tahun 1 freshman. Saya ni freshman tahun 1988. And then my sophomore ni tahun kedua 89, and my final year is saya 3 tahun saja, because we have a well-structured program. I completed my degree in 3 years. I graduated in December 20, 1990. Seronok. Saya graduated ketika salji turun tebal. Ini saya cerita sikit lah, alang-alang saya cerita pasal content oriented ya. Kami convocation bukan di university. Ibarat ya katalah UMS itu
di Tamparuli. Di Tamparuli. Kamu tahukah di mana Tamparuli itu? Di Tamparuli itu ada SMK Tamparuli. Saya student SMK Tamparuli. Saya SPM 85. Semua ada kaitan. Jadi katalah UMS tu di Tamparuli. Tapi convocation Dewan Chancellor-nya di Kota Kinabalu. Itulah jarak universiti saya dengan tempat convocation tu. So apa yang berlaku ialah ada ketika itu musim fall ni musim salji turun. My university is in the north of Texas, in Amarillo. So masa tu salji turun tebal. So keluar rumah saya lebih kurang 1,5 kaki salji tebal. So what happened is kami pergi convocation tu kami kena pakai kasut biasa. Tidak pakai kasut yang mukon bola yang berkilat-kilat tu. Jadi saya pun pakai kasut cowboy. Kasut saya ingat lagi, kasut saya kasut kulit warna coklat. So bila kami ada kereta lah, saya sharing dengan kawan-kawan saya, kami beli kereta, harga kereta tu $700 ya. $700. My car is Toyota sporty sikit, jadi tahun 70-an. So kami naik kereta tu dengan kawan saya, ada 4 orang. Sampai di satu tempat tu kereta kita tergelincir sedikit daripada jalan sebab licin, salji licin. So apa yang berlaku, kami pun keluar mengangkat kereta itu 4 orang, kereta dalam rem jalan raya semulalah. Our session tu untuk naik pentas tu sudah hampir. Jadi bila kami sampai di Dewan tu, kami pun rushing berlari. Saya dan kawan saya yang 2 orang lagi belum graduate, rushing berlari untuk baris mau naik pentas itu. Dan akhirnya saya pun mendapat scroll. You know what happened? Saya lupa tukar kasut. Jadi gambar saya graduate tu nanti if you happen to be in faculty kan, kamu cari saya di office-nya. Saya tunjuk kasut saya graduate dengan kasut salji. That is one of my beautiful memories lah sebagai student. So this is the kind of content oriented whereby people listening because they like to hear the stories. Tengok saya ni kan suka story cerita. So the third type of listening is action oriented. Action oriented ni ialah when the talk involve kinesthetic, psychomotor. Contoh, hari ini kita ada pelajaran masak-memasak. Mula-mula ulit tepung. Itu maksudnya action oriented. So people with this kind of interest, they like to attend the talk. Begitu. And then the final one is time oriented. Time oriented dia tidak suka banyak. Tadi itu mungkin ada kawan-kawan kamu itu bila dengar saya mula cerita lama-lama kan, mungkin dia tutup, dia buat assignment lain. Sebab dia apalah Dr. Jet banyak cerita dia. Jadi dia pun tutup. Dan orang ini adalah time oriented, very particular with time. Okay, so these are the 4 types of listening style.